Gundê Bazûvanê girêdayî navçeya Bişêriyê ye. Ji Bişêriyê neh ji Êlihê 26 kilometreyan dûr e. Gund kêleka çemê Bişêriyê hatiye avakirin. Gundê demekê 40 malbat lê dijiyan, niha bi tenê 4 malbat jêmane. Yên din koçber bûne berba Avrupayê. Ez fikretim, ağalım, paşnava min ağale, ez kure Samir'im, Samir kure İbrahim'e, İbrahim kure Mahmed'e, Mahmed kure Amer'e, Amer kure Kejo'ye, ez van çend bavkê xwe, ji bavê xwe hîn bûme, ez zanim ego em virêne. û ev dergundê Bazîwanê ye, welatê bav û kalê me weke gotîn xel dêje welatê kalê me ê kalê me ye. û me weke gotî heta vêga em ji tê de mane û em tê de zewicîne, ti niyeteke me û ti xwestineke keve dilê me em dev jê jî berdin, em nikarim û ez naxwazim jî û neketiye dilê min ev tişt. Bi rastî birê min xalê min zav xwestin. Lê min got wallahî ez nayêm. Gelek tiştê hatin gotin jî gotin kir nekirin min terka welat neda çünkü ji ber got heft bavê min jiyana xwe ser kirin. Ez jî ji wan neçêtirim rastî ez jî dixwazim got qeder be jî biraz jiyana mî ser welatên be, ser axa min be. Cîranê gundê me mesela cîranê me Dûşa ye, ev begê xuyat kesî re xere, Memika ye, Malê Biniyê ye, Sinê ye, Dêra Hemzo ye, cîranê me jî ev in. û dêjine çemê me jî çemê Pişêriyê û bi navê gund jî dêjine çemê Bazîwanê. Weke gotî çawa bêjim mesela her perçak erdekî navek lêkirine, her kaniyek navek lêkirine, her girekî navek lêkirine, tev jî bi navê weke bêjim pêşiya lêkirine. Dêjinê Elî Dûmana, Girê Kejo, Bîrka Şêxe Mîra, Şêx Razayî, Girê Kermo, Bestê, ew çiyayê li jorê jî xuyatkeyê gundê Wiyalî, dêjinê Qulkê Sîrexerê ye. Berê av zav bûye rê tune bûne, bi heywanê xwe wir de derbasî wir bûne çûne bêriyê xwe tiştê xwe hatine. Evin tiştê mesela weke gotî li gund têne gotin û me ji bavê xwe û kalê xwe hîn bûne evin. Em gundê di ber avê de em tevî hemdûne ve sê gund mane. Ji wî qasî gunda Bazîwan e, Dûşa ye û Hemdûnan e. Êgo vega li ber avê ma cişûna wana de. Şims û Şasim tedî, Feqîra Çinêriya ew xwe li jorê ne. Ê gundê xalta kesek têne me ez karim bêjim me tem tev sîmal mane, ji wî sîmalî jî hani belki 150 insan nemaye. Hemû kesî wek gotî xortê me vêga jî bi rastî dixwazin guherin ji xwe re welatê xerîbê ye. Almanya ji ber ku kesek hevalê wan nemaye, jiyan nemaye, zewac nemaye. Dema ku hejmara gundê Êzdiyan li herema Xaldiyan 365 û qewal gund bi gund digerin, qonaxa wan a gundê Bazûwanê mala İbrahîm e. Qewal berê bavê min ji min re digot got mesela bavê min xwe got min dîtine qewal dihatin mala me ya bavê min mala İbrahîm kalkê min e da ya gundê me dihatine ba mala wî û li ber vê herema gundê xaltan ber vî çemî got digeriyan got 366 gund bûne hetanî dîsa gundê xelaskirine sal vegerê ti hatine ba me ji ba gundê me ji mala bavê kalkê min dest pêkine dîsa li gunda geriyane. İbrahîm mirovekî dilpak û bawermend e. Rêveberên
heremê dixwazin bi zor û tahtê ola wî bidin guhertin. Dest û piyên wî girê didin, dibin serê qaşê gela heskîfê. Bi gefa kuştinê dibêjin, tu ku ola xwe neguherînî, em ê te ji vir bavêjin jêr. İbrahîm dibêje na. Bi lêdanê her du gohên wî ger dikin. Êdî bi dengên dinyayê hesret dimîne. Em bi de tişta hatine naskirinê, di nava dunyayê de ne di nava miletekî de, di milata sê milata de, di nava dunyayê de em bi namûsê hatine naskirin û em bi şengalê û bi fermanê xwe têne naskirinê. Fermanê got dêjin heftê û sisê ne, ez bawer nakim got 150 di sede jî, ne di sede jî. Ev heftê û sê ji kengê min e, heftê û sê ji bavê min ê hefta vene belkî. Berî ê kalkî wî nedîtine, min nedîtine, ferman zaf serê êziya de hatine û êzdî her dînê xwe sira xwe danine pêş û serkoka xwe manine. Êzdî kî bêje êzdî hawa ne, êzdî xwe hawa dibînin, gelek milet me naz nake, gelek milet sirê me nizane, ji ber sira me, ji ber em li namûsa kesî narênin, ji ber ku em heqê kesî naxwin, ji ber çavê me ne di malê kesî de ye, ev ferman ji ber vê têne serê me. Çunkî însan ya gotê dilî wî dide serê xwe de zimanê xwe belat ke dinyayê, ê me tişekî wisa tune. Ji dilê me tê serê me û tê gotinê lê ne hemû gotinê me. Ji ber ku hemû gotinê me nayên gotin û me naz nakin, ji ber vî qasî ferman serê me radibin. Ji ber em çavê xwe bernadine tiştekî kesî dorî behsa me ketiye, ji ber wî qasî jî em derba fermana dixwin. Piştî ku mesela 2014 bavê min çû sedlovaniya xwe rehma Xwedê miriya hezra û miriya teva be, bavê min carê digot mesela elektrîka me tunebû, ceyran tunebû, ber çira bûn, berlan pê bûn, em di nava dûmanê de bûn, di nava tozê de bûn. Got şeva ku em neçûbûna ba hev û dinê, me kêfxweşî bi hev nekiribûna, me çîrok şevra negotina, me dengbêjî nekiribûna, got me ew nedikir. Bendava Ulusiyê ji fermanê gundên derûdora cemê bi şêriyê re dixwîne. Gund dibin avê da dimînin. Gundiyan dest pêkirine cihên avahî û gorên xwe diguherînin. Du jî ziyaretên qedîm wê dibin avê da bimînin. Li gundê Bazûvanê ziyareta Şêxê Hesen û li gundê Sûlavê jî ziyareta Şêx Cemadîn. Ziyareta me ya Şêxê Hesen bixwe jî nava avê de dimîne, ji ber wê qasî me jî dîlekçe dane dewletê, me gova mezelê me bin avê de dimînin, dewletê jî rabû alîkarî me re kir, ji kîsî xwe mitahît girtin, gotin ka û kurê dixwazin ciyê mezelê we goristanê we li kur be, em ê ji we re ji wir bîne wê derê bin ax bikin û me ji wirê jî deranî ji mezelê kevin, me derayî mayîne êjorê, me mezelekî nû çêkir ji bo nawana. Ê Dûşayê jî wisa dimîne bin de, ê Ridwanê dimîne bin de, ê Sûlanê dimîne bin de, ev jî yê ew kin. Mezelê me ê van çendî gwazan mesela gundê nêzîkî avê bin berê, yani ser mezelê xwe kevin ku bin ax kirine ew dertên. Ê ku mesela nû çêkine ji xwe ku navên vî cewê weke gotî her kesekî mezelek ji xwe re biriye jorê. Ege hineka xêra dê bavê xwe mezelek erdek da be wana, dêje birav ji xêra miriyê mibe û karin miriya xwe tê de veşêrin. Bi rastî gundiyê me jî ew tişt kirin. Gotin mesela ji xwe min welatin û ji xwe axa Xwedê ye, ne axa bavê me û ne axa me ya kesekî ye, ji ber wî qasî
از چند دونم عرض از جزی بدم براوج خیرا مریه مبه کاله مبه برا جبونا مزلا به کی بخوازه گندی جیرانی ما گندیه ما ایگو قیمه خو به آخا خوده بینه برا مزل خو بینه بای ما براستیا خوده خیرا مریه وانجی و حاضر جی قبول بکه او تشتکرن وکه گوتی دوشای جی گلکا مزل خواینه با ما لجبوی ناو شیخ حسن آن و شارتن و اوه خوده خیرا مریه وان قبول که یعنی اوالی کاری براستی جبوی ناوی ازدادتی جبوی ناوی آخی به هودن را کرن اون تشتی مثلا وکه گوتی ما اف تشکری اجبر آوی و گنجی جی خوراد به گنده ما جبن آف ده به امجی وکه گوتی هدی دی گندیه مهنه که دست خینیه کنه امجی بخیر بر پاییزی حتی نی پاییزا ناوی جمع جبر پاییزی امجی می هدی دی خینیاش خوراد چکن و گرک امجی جی درین هم نکتن بناوی آف جی گشتیه وگا دگو گشتیه بنه دوشای گندی حسن ابراهیم جلوه دریه برن مجی چاندنی خوی بر جماوانا منه کرنج بر آوی زراعتا خو منه چاند ما بعدی خوی جوری اگو ناکم نبری ما چاندنه اوه درومه ما و آوی اوه هر دو زیارت جی خدان کرامت مزنن کسین تین و زیارتا شیخ حسن طواف دبن خالی آوی دبن و دمال خدا ود شیرن به نخوشی دا دما ددن لسر جیهن دیشه ایش و جان جدکشه شنگالی ما ایزی دیما عطلی خوا شنگالی ما تعربون نبو دیما نترکو مدن رومی ما خودی اولا کفنارش بابو کانا ایزی دیما بابو کانا تجار اولا خبر نده دارن دور زیارت چند ست ساله نه پیروزن و تو کس زرار ندوان حتی دما چکلی وان ده خوزای خدا جی بشکن کس جبو شواته بکار ناینه کی دست درش که جقده و بلیان خلاص نابه براستی از پچوک بوم گوت مثلا زیارت مل عراقیه هفسه که مزم رابو من زاف دخواست گوز هر موی داری ببینم زیارت خوابینم براب چرنگیه چوایه گیرم جلکو برگیم چنه از ببینم وی پاشی وکه گوتی قنالا ما چی بود چرا تیوی هجا لالش تیوی و هاتن مدان ناس کرن لی مخابن من خواست حسا وی داری زام رابو از چومه وی داری من لا شنگالا ما وصابو گو شنگال وصابو هات نوی داری من خواست یکی شنگالی ویده بگو والا گرک از هر سال چمه لالشی از دی سهر من لالشی مگو پاسپورتا خوم درانیه لی از ناز ناکم ریبر مرتنن گو ونا یاد کارج مره اوی گو تو وری از تبخوره فم مگو از چوانم از سرسری خواتیم از رابون پی رسوار مم چون اموی شویل با مرویوی سکنین لزاخو لقم پیمان
او کوچبر بوون باوانا مان سری شوق امرابون هفتیک عیدا لالشی هیا ام چونه وی داره ماشاءالله تکسک عد ندیجه ازدیا چادر او کربون خوارن حیوان شرجه کربون سر برچه کربون ام چون سر جامعه او قوانا خیراوان قبول به و کرم که ورن ابجی لالشه و خیرا لالشه نورانیه ما خوار ناخو خوار بری گم هرن دجنه پرا سالات ام اولی درباسی روم که گوتی ما شکال خو گوری خو مدانی گرک پیخوا سری ناووری ام اولی چون دوی دری سکنین ما گوری خو اشکال خو و گوری خو مدرانین مخصنا عربا خو ام پیابون من نزانی بو من ريت تشتك نزانی بو اوان گوته من وی جامری گوته من گوته سه جاره ورده بعضی هری وری وری تی وکه گوتی گونه خو خیره خو قبول بکی تی در باسی باشی خادی وی نوا زیارتی مسه جاره بعض دا ام جور در کتن ام چونه بر زیارتم نوا او که لالشی تبیم گریان برشی خادیم زیارت بون چونه در باسی خواری بون سراوایم زیارت بون ماجی وکه گوتی وکه زانه بون اخو ماجی تشنش خواره گوتن ما شمالات خواره خواستن جبونا لالشی شنگال هنگی نو صابو بو ماجی گوری خواه ما تشتن گوتن نافر در باس بون توا زیارت بون باور که حتی توا زیارت بون 10 ساعت من در باس بون چونکی وکه گوتی تفجیه کی وصاو که دارن نقبن هر اوکه کی خدا نیول ببو امجی خدا نیم نارسر دینه اجی چوم بر خدا نه خو زیارت بوم بر خدا نه خو من چونکی باویم دگوت خدا نیم نارسر دینه لیبرگی باویم ندید به امکانه که باویم گوت نبیه گو هر ببینه هر زیارت بر خدا نه خو براستی از چوم بر خدا نه خو آواکانیا سپیج من آنیج بونا باو خو نانی سر مزلیوی راشام گو باو افجی مش بویتانیه زیارت تا قبول به از مزلی باو خوشی بوی آواکانیا سپیب خدا نیوی زیارت بوم من افتش جبونا خو کرن از 3 جارا چوم و گوت نمجی گل پیسیرا ازید هی براستی من نزانی بود چیه برا کس قصورا نرینه اف پیسیرا ازیده از جوی روژا 10,014 و حتی ایرول خود کم و از پی زیارت دبم اف جی کراسه که پیسیرا دجنه یا تاوسی ملکه اف چته دینه ما اون و از چوم اوی داره مثلا دگوتن گرکه تجبرگشین خوانکی من گوت خو از جمره گوتن گو گننه گوت تشتشین وری ناوا زیارت خو تشتشین شینایی بسرمدا آنی ودید گو چوا بو بیجا شینایش بو مزدیا گنه زیارتا شیخ جمادین جی زیارتا مکور هاتنه دما کو یک بسوجه کی به دوامبار کرن و لسر زیارتا شیخ جمادین سوند بخواه جهت باور کرن جخو درو سوند خاربه زیارت خنیمی وید به ریا گوتنه لباو چاویش لباو شیخ ایگو خدمتکار نوا و زیارت نه و زیارت یکی وکم چه باوانا دینوی بودن ناس کرن وان تشتا مرا کرن از وان زیارت بوم بریا دروجاجی باو چاویش بخواه سپیکری مثلا نوا وری دایما چه والا اجده دروه اوش دروه تی تلفونی مکر اویجی پرسا وان گنداج مکر و باسا عردا کر کی داوا عرده ازدیاد که ازدی چنه گنده کوری دسته جیرانی ودنه اتش تجمره پرسین من برسواوی تفجی دانه من تفجی گوتنه جامعه تلفن که واسه چه جراجی براستی میجی از عیدی وی پیروست کم تکلیا منوی به هفره هیا و زبان کیف خوشی دبم اوی گوتیه مثلا شکی گلور به تشتل عراقی
جواره از جواره سکنی مشتره سکنی ما خدانی وی آلی کاریاوی و همو ازدیا همو ملتی به اسپاسیا باوی چاوشت کم استیم دستی وی استیم دستی باوی شیخ ای خدمتکار لالشا نورانی از سپاسیا توات کم خدمت آوان توا قبول به خودی و شیخادی بوان را به از بیت شتید خوازم و براستی از چوم وری یعنی بری هنگی صادقه بناوی ازداتی مزانی بو از ازدیمه من چو لالشا خودی مثلا وکه مگوته و گوان انسانا ریا مشانی میدان تشتی مشانی میدان مثلا اف تیر خوکی اف جمره اف هوایه ازداتی من ده بیتر شیرین بویه وش برویه که جیوه که گوتی از سری خودم از سرا خود دنیا خوب نادم امجی سرک جوی سرا وان کچکی می شنگال نگو جبر ناموس خودوان تا داویتن براستیم جوانه چیترن دسا دناو عرض گنده بازوانه دا وک جیهن پیروز گره شیخ رازایی و بیرکا شیخ میراجی هیه شیخا نین دجم وکم گوتی بناوی مالباتی بیشن مثلا مریه شیخا مثلا مریه شیخانه او مساج یک آیری جوانا وقتان دبون توال باه بودنه و دانین یعنی سر ناوی مالباتی بخواه جبویا کن اینجا او نزان کیجان ناوی وی چیه للبر وکه دجم مریه شیخا ابی قاسی هانی دانین قاما صابرت بن آویده نمینن جوی قاسی آینه وی داری باوی مزلمه زبین گند این هری هلبرینر دوی چیم دانه و دبن بنداوی دادمینن گندی اف 6-7 سالین داوینه دارن فستقان کرنه ایجاد بکده که مزن جرا مجول دبن ایرو دنیا خوش بیه دنیا پیش کتیه جوته گوباوه من هنگی روژه که دکر از ایرو روژه که از سالا باوه خود توید روژه که دتکم از وی جوتی سالا که از ایرو روژه که دتکم جوی نعمتی خوشتر ما هیه اف جی گومره بفکره رحتیه که زافه مزنه ترختور تونونه ترختور مزن بونه چا بجمت والله از چی سوار دبیت تنزانیش خو یعنی عره او که ترختوره او که عربیه کلمات طیبات قولخیت مثلا یایلیه یعنی آسمونات تنه جبر وی خوشی جوی رحتیه گو از چاوی خود بینه و من باوی خودی از پیدشم جبر اشاندنا باوی خو و کدو امکا باوی خو پالاییه گو اوی بگی صحته که هاوین البر سیر و ننشتیه و اوی آوه که هینک بنخواریه اما از ایرو دینا خود دمه و وی خوشیا گو کتیا دنیای رحتیا کتیا دنیای لی مخابن مال دنیای جی باتفاقش انسانا ستاند سورای دا انسانا خود جیانا ما گون و برداوبونا ما لسر زرعتیه گنم ام داویجن ام جه داویجن نیست که ام گارس داویجن گارس مخابن گوند که بنی آوی گارس ادیم هاو کارن دینن اردمه بجیمانه مزاد نیست بوجه مچاندیه اوا 7 ساله 6 ساله مشوار فستق دانینه مرزنه نو دانینه یعنی ما حساب کردی گو ارد براوی هرن اجوا کسی گورتا کمه ببرهبه مشوار دانینه چیه نوانا جوت مثلا ها جوان هنه گو نصیبه ما به مشوار چک دانیه بگم جیب کن وش خو کا خود زانه کا چواد به چوادر باست به بگه چگین کار بیشن چگین نزانم لی جیانا ما بر اوکامه او یاد گنده توجه ایش زرعتیه وکه گوتی راسته گند مجبور حیوانی معرف هرون حیوان تنبن جیانا گونجی نخوشه حیوان میرانیا مالی یا گند هری مزنه
گاوی گو حیوانه که به نیوانه کی توره حاضره تجی شرمناکی او کی زانه تقدری مال خو گرتیه لی او زانه کی گو تقدری ویجی گرتیه افتشید بنوسا زنگینیا گوندا برخودانا گوند اوه ورن و هرن زیارتان تواف بن جبر که زیارت دبن گفا بنداوا لوسیه دانه او واره قالو بیرانه گاوی گوتفاق تنه به وکه مگوته و گاوی زیرو همه با گندی خواه گندی من دن مرا خبر نده سما بایدن ایدن مرا خبر نده او خرابونا من و او بتفاقیا من دگیجش دروی گندی من جویش دروی گندی من دناوا خود چه دکه دیجه یاوی اوه ضعیف نقطه وانا او داره ام کارن فرمانه که بینن فرمانه مش وید چتی مت سریمه از هیوید کم برای تشتکی وصل نوام مده بس چه بن بس کس باوجه کسی بتفاقیه بکن حتی نیرو بابو کلمه چوا آنینه جوات وان چوا در باس بونه بر اجبرو هذا يصدر در باس بن امشي دما خوب صدر باس بکن دو گوتنا من داوی سلاوی مش حمو ملاتي رهنه وش ایز دیه مرهنه ایگو اتفاقا خوب خوازن ایگو اتفاقا جوینا خوب خوازن ایگو زانی بن گو ست کی جان رینه گوش ری خو شاش نبن او باوی خو کالی خو پیشی خو بینه بیرا خو اولات خو آخا خو بینه بیرا خو از باور ناکم هنگی مجیوان دگیش بوه از ویت شی جوانات خوازم هی بیاکم جوان هه او اوه سلاوی مش حمو کسی رهنه از سپاسیا وجید که مون سر چاوه هاتن سر سریم هاتن خودی بواره به خودی ریبر به بواره به همین ملاتی رجی